بناوی خدای مازن و دلوان گهدارین ریزدار سلاوین خدا لسر هنگوبن خوشحال و بختوارین خلق خودش برنامه رهیل گشتی نفوین ریزدار ریزداران دوی خلقش داد هر آماجه به برنامه خوی آنکو تورین چوی دینه بکو دوسته تورین چوی لسر بابت خواندن و روشنبیر و روشنبیر کیه و جاره لسر بابت که جواز لسر بابت خواندن بس چخ جوره خواندن خواندن ابلس زاره خوان بجنه خواندن ابلس آنکو مروف سریعی سر اوی پرتوکا مروف سراجستن آن او جوره خواندنت خوینیتن الشوازه که لز بخوینیتن دیگل زور برس دکتر نظیر سعید سورچی مامستا زانکو دیگل مادا دکتر سپاس دیگل مادا بر هوی و سپاسیتت که چند خلق دیگل مادا خودش ترازی بیت انشالله سرکفتی بن انشالله موفق بن. بله دکتر خواندن بوچی خواندن ابلس یعنی مرمش خواندن ابلس چیه یعنی چه اف ناونیشانه لوانه غریب بید نکنده کسی انکو خواندن ابلس چیه بله بومش بداية غريب وراسي من قلت هندي مازانيا ام هندي راحت بخينين باشتره مرة بترتد جيد بتردي جيد اكيد ابو قاعدة علميش عكسي في هندي تماما هندي تو راحت بخيني تو كيم تردي جهي دي زي تجبير كي هندي تو سريع تربخيني قاعدة بيا دي بترتي جهي دي بترج بتامينيتن فقالك مهمة يعني تو هندي سريع بخيني كتابك پرتوكاكي سريع تربخيني دي بتر ورگري كلما زادت سرعتك زادت استيعابك وقت من تقول اختي بسرها يعني من باورنا اتكلم يعني معقولة تسريع بخيني بترتب جاي راح تخيني كيم ترتب جاي ايفانية خوشة اما بنمونا برتوكاكا حفصت لو بارا اگر اسفل برتوكي ديف قانون قراءة سريعة بخينم ودي في يساعد عادي وكي خلق خمود خينتن خوندنا كعادي خوندنا عادي 150 كلمة دقيقة تخوندن 150 كلمة بنو منكر لو بارك دي بيجيني 15 رز بيتن هر رزك 10 كلمة بيتن اما 150 كلمة يعني هر كسك اعتيادي بيقابز اعتيادي شخص اعتيادي بيجيني 150 كلمة تا 200 كلمة دقيقة تخينتن ابيت اعتيادي كسي زيرك نخير چیتی من احسایتی تاین مثلا منافسات عالمیه تاین که جناکای امریکیه 3850 کلمات دقیقه داد خیلیتن ماشاءالله باشه دکتر یعنی هر چی مروی دید بیتن آنکو بنمونه چیزی که بخوینید ما هم دیدید یا اگر بنمونه راحت بخوینی سحکه برای خوب که هزار تداب کی وکی مثلا هنده جورا لیک ده و شرح بکت مشکی خدا اما خر راحتن يعني براحتي تهتا خواندن يعني شو خواندن ابلس بتر استفاده بابت شنو كا اكر بابت خواندنه اكر بابت هزر كرنا جدا از فيك برتوكي خينم بس ما اگر تو بخويني انت هزرت دانا كده شواتي جاي موضوع شنو كا برتوكا ابي برتوكي قالك معلومات تداين خواندن بلس منوع موضوع بشتي ما زاني من شهاده شينا الحمد لله سر خواندن بلس يعني دوره تدريبي ازي شوي منا نكخو مجمع الله من وكيليا وشي متى بترش نيزيكي 20 كتابه من دراسه كر 20 كتابه مخرت اختصاريش كرين كامل مكمل كتاب مخرة خواندي سر قراءة سريعة بس اختصاص قراءة سريعة الشيء بيقول بيجم از حتى حدكي القراءة السريعة يعني كقولتي خو بيجم تشتكي اللي بظانم يعني مبتدئ بملي يعني شين بيجم از فيغوفي بما مدربك في بوريدا كم من ان شاء الله او نيته تبوري قراءة سريعة شكي اظن فاويك لك هزركات شي قراءة سريعة دا ابرو ما من نيته في كتاب بخينم كان فكرة لي ورقرم نوك هر برتوكا كي كان هزريت دا سريع افكارت دا كان معلومات و بيزانين دا قصدش خواندنی چیه؟ منو ورگرتنا مفاهی کلوی دست خوش ايه دي چه مفاهی ورگری؟ علمیه نه و ناخفنا منه علمت ناخفنا منه نتیجهشتنا منه که از گشتیم و علمیه نتیجهشینه في قناعته كو وقتی تو سریع تخینی او تشتی تفا خوندی بسریعی او دي بتامینیتن وقتی تو تخینی عین نفسی لو پره وقتی تو راحت خینی و تو یگو به وردگیری نکته ورته ورگرد بس زید چیت نامینیتن نومينيك دورات دهلو برا مفتاح بخينة براحتي
وان ده لو برا دم في كدي بسريع بخينيتن بين بسيارة التاب كم وان ده لو برا وبسيارة اليدي بكم أبي سريع خوندي أبي راحت خينيتن كيمتر دي جوبت خودتن بكيمتر تيجهشتي كيمتر بو معلوماتات ماين الوي كسي سريع تر خوندي باش أبا قانون هذا دكتور مسألة خواندنا بلاس كسك تازه فير بكتن يعني هاتانو كابونو من قراءة خواندي یا راحت خواندي هزر تدا فكرة تدا كري يعني كسي خو فير بكتن شو يعني شوانيا خواندنا به شوية أبا ريكت هين ريك قال كتاب سر هين قال شد هين مثلا كتابك جاي 10 روجا داشتو دي داس بك أب خود نية 10 روجا تفيرت تشتاق بي للعلم أبنا إنك من نبحي فكيش مرف دي فير بيتين أول تشتاكت فيت فير بي فيتو بريوري بداي بتشي دورة كي باش دار بي أبنك من قاعدة كسركية كتد في الشرزة بي قاعدة كي دورة كي باش دار بي بس ريك سركية فيت فير بونا مروف اولا دي تشيكاتن يعني في مقاييس هين تطبيقات هين حتى في تلفون ده مثلا باخذ بدنا جوجل بلاي دي تطبيقات ده هين تطبيقات شيء قراءة سريعة يعني في هين أبتي تاخذن دولتها أمريكا تاخذن دنيا تاخذن بس أساس كم شيء بيجم إيرا تبتر يعني أخفنا من ده واضح بيتن نو كنا بجنا في زونكوات تصنيفات عالمية پیش کفتینه ببینی خواندن یا پیش کفتیه یا فلان دولت يعني پیش کفتن خواندنی چیه ما الكتاب ما جانتر هنه مثلا دی بجنی کردستانه پرتوکت مگله جانن چطور مگله که جانن نظام ما خواندنه بس بو خواندن ما الپاشه شیوازه خواندن ما غلطه شیوازه خواندن ما غلطه قطابی چند تشتاد خینیتن قونا غازان که دا چند تشتاد خینی ايه دولت پیشکفتی اون يبتر تخينن قال اتخينن نظام قراءة سريعة فيكو في الامريكا مدرسة يعني خواندن نتشكي خواندن بلاس نشكي اعتيادية نكوان فيت بخيني تو دي چي خيني شو بيك بشتا مدرسة بشوازي خواندني عين دي چي تخيني اف خواندن بلاس گرينجيا في بابتاي وموضوعي في بابتاي خرد چداتت افرو امي برانبري كمكي هائلت مع كتابة يعني بين چن كتاب الزور تبن يعني حاجة تامت هندي ده كتاب جلا الزور تبن هر كتابك چندين معلومات تدهين يعني بو معلومة يعني موضوع الكتابة كي قلت كا شطف ما هندك معه يعني مثلا بست الدقيقة أبد هندك إحصائيات بجنن 600 مقالات أنا نفسي تعلمي يتزانستي لا مقالات يتجريدة دقيقة يك دقيقة روشان دقيقة 24 ساعت في شست تقريبا 1440 دقيقة يعني أبد بس روجه دا دقيقة 600 مقالات ينويسين دا یک ساعت دا روزانه يعني روجه دا 7000 دراسة علمية نکنن 7000 دراسة علمية نکنن روجه دا سلام سری جهان يعني اكتب بلاز نبي وانت تشتغل شو تشور السريعة وخواندنا بلاز الله تبلاز بخيني معلومات زورن كتاب زورن مكتبه من أبراد كتاب از برای خدامه از چه خینم یک عادی شش تا دا مهم تره به توزنی ویگوه شول من شول زور بوی کار سر چت راسید کارته به تو گلتشتی بخینی داد تو شیک شول کی برای خدامه وقت بورصة اشارات سريعا سريع نبيد معاملان ريفا نوتشن فيكو يخرب يا عصر السرعة من عصر السرعة عصر السرعة شده يا عصر السرعة خوندن دا عصر السرعة نویسین دا ورگرتن دا دانش دا فيكو كي بتر خدماتات هذيك انترنت الخرا سريع تري تو دي كري اگر او بي تلفون الخرا سريع تري سعر الخرا سريع تري تشتري الخرا سريع تري تو سايك يعني عصر شده تو دي تشانك في تري الخرا سريع تري تدي چنك حدود الخلاص سريع ترى مو مستوى الخلاص سريع ترى بس خواندن يعني جوازت قال همي كارا كدي كابونمونه همي پرتوك وكيكنينا پرتوك فكري بتربيت فيت حطت تو تديجي تو سريعش بخويني يعني تشاود الشيء يعني تنازع كي مثلا یک ثانيه كي ما بين پرتوك قب زحمت و يا صناهي قاعده از بيجم من تجربه كلن وقت بجنیش خوب بجنی جدایی های کتابی دیگر کتابی بس نبیتن ابدا امسر
یک نمط خوندن ویگا و ام کن غالبیت ما زوریا خونده وایا حکا نبیش نطنه الخونده وا الصادی چکین دی من دیتی نه کسی هنگرینگی نداوی بابته هندی وید خونده واز بس نگم عالما نخینید اهتمام کتابی نداد از بحث وی جمهوری ما ویگا وی کتابی تخینیدن کیلون گفت قراءة سریع خونده یعنی اگر شیم از بیم وی بکنه بسیار بینی نخوره پیچت خواه کی گودی کنه را پرسیک کی قراءة سریعت خینیتن با قناعت من احتمال یک الصاده قالك كيما يعني اگر بیت یک الصادش کمتر چونکی پوینتات از خوبش مثلا کلونم از بجم اش تخینم قالك مطالعات کم قال مطالعات کم ای بس من ندخن قراءة سریعه وی شکلی اسوتی ندگشتم من یک نمط خون بالعكس نجارة كي تقول كتابة فكري من نمطك سريع تخون بيشك جدايا هي كتابة هزريد قال كتابة مدرسة قال كتابة دي بس قاعدة كسركية بو همو خوندنا ويتو بچك بلاس بخيني بس لذاتي دي جدايا خياتي دا كتابة فكري چن نوع لذاتي ويتو لس بخيني بس لذاتي ويدو جدا كي كتابة كا روايات فرقة قصص فرقة نو كمن كتابة اويت خوند ابو بكر الصديق من خوند يا علي صلابي جانماي من قراءة سريعة خون الشيء مش متى عندك رجاس كتابك دي الشيء خيني بقراءة سريعة كتابك كامل وقتك كي مش ده كتابك دكتور بلاد تناجي تيجهم متى قاعدات بيجي تحكم السريع خون بتر تيجهم يعني بلا بس مسألة بقول من الدسبيك يجي خفيرت كاتن وشواز قراءة سريعة يا نشد أبخو وقت الدرس بيت كتبخو نشد سريع بخوني طبيعة بشرية هيك توزع خفيرة سيارة كدشت صار بيستبشد هدي بس وقت فيربو دي بخو چلي كات غيري بدل كان صار 20 صار 40 بلكو ابيت محترف قبات كان سرعه عندك باشد قراءة سريعة يعني خواندنا بلاز دات وشي مسألة دوباره بزفرية بربركي داس خوش قوائكش قاعدة الرئيسية خواندنا بلاس اويا فيت دنگل برتنه دمي خواندنه يعني مش إذا درب تشوفها فيد زمانتا نليفيد أخفتن البردة تنايت قوة أخفتي يعني قراءة بطيئة هكا أسبي كتاب بفاخينا بشكلي أبجم برسبت شرعي دور فقه عبادتان نبيجو زكاة وحج خلاص يعني تو نخشي بخيني تو آسيبوي فيد زنجير كين داوي خو مقصد فيد بيتا قريدان قفل بيت قد نابي كلمة كي زفر يف باش هر تو قوة تخون تشتاق خون نبی زوریاف باش نبی جو کراس از بیشم از ویتینه کشم که چه گود نبی تو بزوریافی هر کسی که کتابه که بخینی زانه نو که از کتاب تشید کم نویسینه که بکم طبیعت انسانی هویه وقتی از شکی نویسم زانی از چند تشتید نویسم دیفرا حتی شرح و بری هنگید کم هک از سطر اولی رضا اولی بنویسم رضا 2 و 3 و 4 خر شرح بر رضا اولی شرح بر رضا اولی فهندی اگه تو رضا اولی تنگشی نکخم بخو تشتكي تناقش قد نكخم نروست السر خواندنه چه جارا و نه زفره قاعده خوندن بلاس اوه نبیت دنگل تابد بیتن نبیت بزفر یف پاش نبیت روستیش بیش اصلا روست میره که چد بیجید نیه ویتو بچی چونکی اختن هین باش دکتور چه جوازید گل خواندنا دیگه یعنی خواندنا یا مرف روزانه و بدنگه که بلند آنکو بدل خوش دا بخوین بس براحتی بخوین دوباره بزفری تاوه چه جوازیه که هد گل بخواندنه جوازیه مازن اوه هم میشکی خوب طاقات توی خودی داینما عملی نظامین بو علم يعني معلومة بو هم خوامات وقت هم تخينين السبب الرئيسي أبايا عقل إنساني طاقاتوي كلاك بزوره نكد بيجم عقلي كان طاقات ما كان طاقات تان عقل ما وقت تو راح تخيني تحمل نوكت عقلته وكي سارك 4 پستن ماكينة كم مازن تو دون سر هيكل پويس گلوكاكي تحمل نوكت مشكلة تحمل نوكت كتو بشكل تخيني لو بركة تخيني يكسر علميا باش تمشك وكي تحمل نكد چونكي تو ديف سرعته ويناخوني دي سليبي بوته هنير تاتش امرت خوي ديداته بخو بن و باشتره چونكي توي بيشولي عقلته توي نو ديشولي بس وقت تلس خوند خوته ناهد يكي سبب رئيسية خوي طلبه وقت تخينن چونكي لس ناخينن بس هكا تو لس خيني مشكلته
دی شول يعني کرد بوده لو أنا تجمع موضوع كذي بس أفقر سريعة تنبو خواندنا بردوك الدركي يان مدرسة وكلية کیم بوده تا وأجزاء بو همو خوندنا بس شیوازه تا گورین خوندنا مدرسه سریع که دهی تا جدا کردن دی چی سریع خینی دی چی بچک بطیء کی بابت تين سرد بابتا قواعد رئيسي خوندنا وندي جدا كي دي بخيني بس دوباره كي بونو منا دي دوباره كي بله داس قاعدة مشكي مشك علميا باش تتشيت نط مليون مجلدة تبكيت مشكي خدا بركي نط مليون مجلدة هذا چند ويكه نط مليونت هو امشين حفظ كي علميا مش كما يقول شيء چه سعيده هندر نط مليون هي بله من موبايلي چند كتاب چنه تدا ميموري زارا چند مليون شو بيقول مكتبه شامله 29000 كتابت مكتبه كده حجمه كچكش من ميموري چند چی ده مشکی ما خوده چه تشتک نگشته مشکی انسانی چه تشتک نگشته حق ده مشکی مروفی وکی نگشته حد مشکی مروفی حتی علم پیش که وید نگتا قواتا مشکی هشتا الدقیقه دا مشک شیطن 50,000 کلمه تفکر تدا بکد تفکر انسانی 50,000 کلمه دقیقه دا شد بکد شتوف قواتا مهنده زوره برهندی وقتی تو لاست کم تخینی يعني تو قواتا يعني یا ماكينه هو یا مازن یا مثلا 100 كيفي تو امپير كده انت حملنا كده 100 امپير انت بدايه درس شو كده ما نجاش مولدت مازن دي بيجني بوري دي تشتو هل كان بو چونكي تحملنا كده 6000 فكره روزانه مش كمروي در تخيت 6000 فكره از بون پای اوان بیجم اوان آخفنیت من جارا کدی از بیجمده او زانسته خلق آهوی گشتیا وی پیش کفتنا بگاوه خب خوندنکا لس یا بلس حتی للعلم بو معلومه شوش بو حضارت اسلامی زبری تبا بشتی یک کمین کس بحثی بی بابتا کری ابو الهیثمه خداون کتاب المناظره او دگته بی وید ام دوی خور را گرین بس بچاف او امام الشافعي بيشتي بر وقت التخوند دولا برنا لو تشتكي بسبب لو بريتي دودت بس تف لو برد قال لو بريت تبعنا بيت مشكي بيدا ما شاء الله هن سريع تخون سريع تخوند يعني دولا برا منا في بيرخي لو تشتكي بسريع دودت بس بري خدت يك سر يك جار ها يك جار بري خد دولا بري يك جار وقت بيجن الشعر كده بيشتي شكوت الى وكيع سوء حفظي بشتی حفظوی کیم بو حفظوی لو پردا کیم بو لو پرک برد کرد یک سر بس بری خدا بایه حفظ من تكونش طبعت خون بشتي قراصري امازوني هندي يعني وانا قراصري باش دكتور زور مسئله بنده هی مش جوازیان مش که کسی و کسی دیتر یا نوشت در هند کد چند ده استعمال سر مسئله علميا بيجيتن از نطو شش الصادي بشر خر يك إعادية يعني يك نمطة چهار الصادي فرقه دو نابغنه دو الصادش يعني وتيت ضعيفا قال ام يعني شايك ام وكيكين بشريته نادرن اوت وكيك نبد يعني تزيد تربيه لك تشتك دابيته ندابيته كاسه بارا بتر خلقي خلوكيكه برهند يعني فان علماء فان كسا وخينا جانا مثلا بسلمانه غير بسلمانه خر دي سرتميني سرما نوكاز غير منا وقتی سر سيركي سر تلكر چون هديدي چیه تدریبو که دیگه اشته بندی پروفه اوه ویگو وید پروفات کن بجنیم من 3850 کلمه خوندن دقیقه ای پروفیت کرید ابن الحجر بشتت خلال 2 هیفو 3 کیکا هیوی يعني 2 هیفو 10 روزه تقریبا بشتیم 100 مجلد بخوندن 100 مجلد ایت مجلد کتابی تنگی ابن الجوزی بشته هکانو که بیجم تا چند بخوندید بشته از چه مثلا 20,000 مجلد بتره بخوندید ماشاءالله و هشتاش بهتر بشته هشتا طلبه خوندنید که یه چهات خوند ما في موضوع خوندنا بلزبيه ابرندي علمي بشي وريولي ليت وري هندك علماء تنوي قبل بجني هجر ام بين ورقه ويني فيسين تقسيمي سرجيونو يمكن هل پیدا بونو يحسب كان پیدا بونو يحسب كان بجني زيادات من
هن كتب نویسین عالم متحیره فونشتو نویسیه عمری برا هند 6 ساله اف كتب تويت نویسین العمری زیاده ترن يكي السيوطي باش عمری زیاده ترن زونه شتو نویسی وانا بلس خاندي بلس قراءة علمي خاندي وانا باشه دکتر تو یکی کلو کاسه مسئله تو شواز خواندن و بلس نکجی پیرات که ادخوینی یعنی تا جیان خود چند گران کاری سر مسئله جوازیت گل بری خواندن بلس و خواندن بلس دا خودی پشتی من خواندن بلس دست بکری اولا از طامل خواندنت کم دو از اواتخینم بو من تبع خوزی من بلاد شنید عاد عرض کرد با من از دیخینم کتابه که بسریع ودي هم مختصرش كما يكلب بر كما يك ورقة بتني واو كتاب يجي هو يجي نف مكتب يجي أسكيل لا بلا يقبل بخب بعديش يك ورقة اختصار بخرائط الذهنية يعني خرائط الذهنية تين خرخيت كوميت كايك قلت للدم وبمناد من كتابي دبرانو كما في كتابي خلاص دبرانو كما في خري وخينم ديتش مختصرة وخينم من خدنا بلاس دك قواعد مراجعة شيء هين وقت أسنو كبتر تخينم بتر تدجهم بتر خوامنه هيد أختي خندني وقت السريع تخينم هندي أسرحت تخينم خوامنتت خوتت إنه كأس جلا كتابة بتر تخينم وجورة كتابة تخينم كو قاعدة شيست بتشل يعني إنك كلا كوجرنجا شيست وصادي وقت خدامة اختصاصي خو چل ساده وقتی خودم تشتید گشتی عشب خرج شو بخین که یک کتابی که دزدی ویگابه او کتابی دم مفته بس سحکمه و بقرا بسالون من بکاسکی بقرا التحدي كم وأز بساعات كخينم وقت دي في قواعد قراءة هي سريعة تو بين ساعات بخينا بيجمي ورا بسيارة ويلم بكا ودول شتاب كان كو كدي بترتيجي اشتيا هنا نزيلك يومنا هذا وسائلنا والتدريبات بشتي سهل يعني مثلا بس اشتا البداية مثلا يعني يعني تقريبا شخصات كلمات تخينم بيقابه نقدر شخصات كلمات دقيقة 550 شخصات كلمة بس بيش من بيت مروف جيتا 2000 كبيتا 2000 كلمة كلا خوشة دي خوشي بالخلا چند خوشة بيقابه كتابي بيني وخينة تيجاشتي يقعد بينا وخينة تيجاشتي مش شعوري بعيد كت يعني نبينا نخواتيت كت باشه دكتور جواز جا وقتی و دمی و گله بیش مسئله سپیده یا هیوادیانی برو وقتی انه چه جوازی هست گل مسئله خواندن بلزو چه جوره وقتی که باشه تو بخوینی گلک آگرنگه اولا عندك بیژن انسان بيت برای خودت اخو کات توی پروژیان توی شوی يعني عندك كسي هي روجي نشاطي بقوته عندك كاش شوي قوته بس بورا بتر مروي دم سبيدي جلك زيرينا نكمن سبيدي بزي بومن شخصيا وازبيج ما همو هر كسكي مخابن بستني وجا سبيدي مروف بن بيت تحكر بخينن علميا وشرعيا فخينا هم مدبجن شرعا حتى ابن مسعود أخذناك قال لك قوات بيجي بيشتي كروجي هو بستني جالس بيده قلتي من أسناش بملاطة متقيم بالكتي نفستي قلتي قلتي آل مسعود نفن بستني جالس بيده يعني غريب وغريب دم قالك مما بس بجم يك ساعة داني بخندني بس ساعتك روجي خره مو مطالعة 24 ساعتك بجني دمي زيرين الساعة الذهبية 2 ساعات ده بقراءة سريعة بخيني بس قراءة سريعة منا شروط تخويت هينك ما جي رينشني حركاته كتاب ديش تفراغري هاتا علميا كيف كتابة شتو دراجي شتو فخيني كذا شتو لو بارابي شو وقت ما زفري في كتابة هكا بي زونستو فخيني زونست قراءة سريعة كيمي نيف ساعة تسر بس كوتو شتوف لو باراد بي نيف ساعة أشمل متى دي تسر عندي وقت تو لو بارا قلبك احتمالا كتابك هو يوم مازن صدق نيف ساعة دي چند خيني او نيف ساعة دا زفري تفا شيوازي قلب كرنا ورقه هم چند بيباد بي ديز تفت خود تاركين حتى ورقه كده بي ساكي بتحورة تجميرين من سريع تجميرين اي فرقه في توني معنى اوه چند سريع تجمير دي یک خوده دو هم کرده واریانه سه ایدی خلات که جای گدیت افسری اوی
راحت خینید پارا اوی سریت خینید خلط ناتا دکتر مسئله وقتی ماشی برای دمایی که بچید بس کسی تازه مسئله خواندنت خوینیتون و اف بابت کتاب و مطالعه خارجی و بچنده دشت بقراءة سريعة خويا بشك أجمع تازه خين في نون كابتشنا قراءة سريعة دو زوقي الخندن بيني بس لو انا قلت تنا جايكم نت تجشن بينا بتاعي موضوعي أفنا موضوع تجشنا أفا موضوع أو كو زوقي الخندن يبدأ أصلا نكا فيت بتشيك تكتشكان فير كنا قراءة سريعة بتشيك تكتشكانيا فيت أو فير قراءة سريعة من دو زوقي الخندن ده مبارك بتشيكو كيف بينا هيت خندن أم بيجي نكابي كتاب تودع بتشيك كيف أنا خوني بس لو بارب دافيد وخيني بود بيشت من خلاص كر إيه هكا خندنا بلاس فير بو سريع خوند زوقي ودي داي بس تشا أو كسي خندنا بلاس فيت بزانيد فيت بشيت بخينيد كتاب سر خندنا بلاس دورة خندنا بلاس بجدار ببيتن پارا صرف که باش پارا مروف صرف کتن وید باشه دکتر دمایک آموزگاریاته و کسی که مثلا قراءة سريعة تا خواندی و چند جاره لوانتا بجداری تا بجداری دوراج بیم و شادل به مسئله شه یعنی دمایک آموزگاریاته چنه بوان کسی خوینن و خفیر اوه چوانی خواندنی بکن خودی نصیحت من اوه هم خندنیت خوبه که ببدن الله هر خندنه که تهبید بدلا هر خود شارزا که خندنا بلس بشتینگی وره هکر تو خلال 10 سال دا تا چند کتاب خوندینه از بیجمت خلال 2 سال دا هندی 10 سال دا دخینی اوه بسر من هات یعنی خلال سال که دا من هند یا خوندی خلال اشین بیجم من 10 سال دا هند نخوندیه با یعنی قناعت 10 سال دا خواندنه که مفا خوندنا که مفا پتر مای بو من مای یا الخرا مهمتر خوندنا بلاز پتر بو من یا مای خو فیر کن بس بی موضعی هر هو فیرنا بین مالا خو إلا تبچی پارا صرف کل خو دورات هین گرین تطبیقات هین همون شکل بله زور سپاس دکتر سپاس تدخیر گل مده باش داربی سرکفتی بنیشان زور سپاس بو زور برایس دکتر نظیر سعید سور چی مامسته زان که گل مده برهف بی که چند خلقات گل مده السر بابت خواندنه و چوانیا خوفیر کرنا خواندنا بلزو بابت اندیتر سپاس یاید کن گل مده باش دار گهدارن رزار سپاس بو گهداری کرناوه تا خلق کدی که بگهی نفعک بخاطرانکو